لا هرجع كيبان دم باش هذا ما بيشكش كرنا بولتنا دم جمير شاشو دس بك داجي جرين ترين صار نوشا شلال قدود بجي جاران بيسا كراشو ناديار جابري روجاباي كردستاني وباجاري من بجدكي سيناتور امريكي لينزي جراهام راگهاند کو دونالد ترامپ سروک امریکا و هفپیمان خوین کرد لروجابای کردستان بپارێزێ هێزیان ڕژێمە ئەسەد جێ باکوورێ باژارێ من بجێ بەکشیان و لە ڕۆژاڤایê باژارێ من بجێ بجیبوون فرانسوا ئۆلاند سەرۆکێ بەرێ فەرەنسا ڕاگەهاند کو ێریشا تورکیە لەسەر ڕۆژهەڵاتێ چەمە فەراتێ وێ کریزێ ئالۆستر بکێ دوباره سلاو انجمن سعی شهرما کردستان راگهاند کو جه پیکنین رژیم کا شوفینی مینا رژیم اسد سرکوتکار و دجا کرد کوش بمانه خو پشتوانیا تروریستان کرتا کو الټرناتیو کی باشتر ژ توان خوره بده خیا کرن بحث ترورید کی درباره دنگویا که هندک مدیاین سربرژیما اسد ولی سیگ بلاف کرنه و تیدا آمجه بناوی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان دایه که آلیکاریا اپوزیسیون سوریه کریه انجمن آسایش هریما کردستان دا خویانی یک بلاف کرد. ده دخیانی ده انجمن آسایش هریما کردستان گوت که هندک مدیاین سربرژیما اسد ولی سیگ هاتیه بلاف کرن و ناوی وان کسان تیدایه که آلیکاریا اپوزیسیون سوریه کرنه و پشتوانیا تروری کرنه و آمجه بناوی مسرور بارزانی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان دایه. انجمن آسایش هریما کردستان ده دخیانی خود گوت که جه پیکنینه که رژیم که شوفینی و سرکوتکار و دیجا کرد جبو مانا خواه پشتوانیا تروریستان کرد تا که الترناتیو که باشتر جه توانبارین خوره بده خویا کرن بحثا ترورید که. رژیم که کوچکن قدغه کری لدیجی سیویلان بکار آنیا و خوینا بصادان هزار ولاتین سوری رجاندیه به میلیونان آوره و پنابر کرنه دوی چه اعتبارک جیره هبه تا که بانگشه یا درست کرنا لیسته که به وی رنگی بکه. ده دخیانی انجمن آسایش هریما کردستان ده هاتیه که اوی جهه بهتر پیکنینه هندک هرزکار و گندالکار و خاینه به نوچه دلخوش دبن و دهولی جیره لیددن. انجمن آسایش هریما کردستان گوجی که اوی رژیم اسد هرسان و راستی نخوشی کریه اوه که مسرور بارزانی آلیکاریا هیزین رسنین روش آوای کردستان کریه. ده دخیانی انجمن آسایش هریما کردستان ده هاتیه که شانازی بومروف که پشتوانی کرنا خلک ستملی کری و مافخواری وراتومت بار کرن و جه سربلندیه که لنافخویا ولات ده برای دجی گندلکار و خفروشان ته هجمار کرن. انجمن آسایش هریما کردستان گوت که او دزگه هندبن سرپرشتیا مسرور بارزانی راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان ده و که هفش کارا و اکتیوه هفپیمانیا نافدولتی لدجی داعشه و بردوام گرزن بنبر لتروریستان دانه و دداوین اپراسیونا تایبت ده کل مدیاین جهان دنگ دایه گورترین باندا پشتوانیا دارایی تروریستن داعشه و گوهرتنا پریانش کرکر. ده داوید انجمن آسایش هریما کردستان گوت صدما داخل دل خاین و ولات فروشان و دزو گندلکاران لهمبر راوشکاری انجمن آسایش هریما کردستان اوه که بردوام مسرور بارزانی لدجی گندالیا وان راوستیای و بردوام و دبریا پیش ده یا لدجی داعشه بمینه. آلیگران رژیم سوریه خو پیشندانه که پیشگیری رژیم سوریه و ارتش ویره لبشر قامشلول درخستن لگوری کو اژانس سانه به سر رژیم سوریه و بلاف کریه کو خو پیشندانه که تایبت بوجنه تایبت بو بجنان و تد پیشگیری ارتش رژیم سوریه کرنو گفن ترکیه شرمزار کرن دوی خو نشاندانه ده کولن بنده بشار قامشلو بریوچونه ان سروک رژیم سوریه بشار الاسد و الان رژیم سوریه هاتبونه بلند کرن معلومات جوان کردی بناو احمد خیری کو بریا پنج مهن لعفرینی هاتو بنچاف کرن دا خواز جه آلین برپرسو ریخستن ناف دولتی دکن کو چارنویسا کوریوان دیار بکن. پشتی نزیکی 5 حیوان لسر بنچافکرنا جوان کرد لعفرینا کردستان سوریه معلوماتاوی بانگ لآلین برپرس و ریخستن ناف دولتی جبو دیار کرنا چارنویسا کوری خودکن. جوان کردیه بناو احمد خیری بن مصطفى لپیشیا مالا خو د 14 هیوا هفتان جالیه گروپا کی چکدار و ین کل عفرین دمینن هاتا بنچاف کرن و تانها تو زانیاری لسروی او چارنویساوی نینه
مالباتا احمد داخویانی کی فرمیده بانگ لآلین برپرس لعفرینه کرن کو کوره وان سربس بردن وکو ارکه کی مرووی به پاراستنا جیانا سویلان لعفرینه لگوری داخویانیه. داخویانیا نافبوری هر وها بانگ لرخستنین سویل و ین مرووی کو آلیکاریا وان بکن جبو دیار کرنا چارنویسا احمد به تایبت کو احمد هنده کشین وی یه تندرستی هنه لگوری مالباتاوی. احمد خیری جدایک بوی عفرینه سال 1993 و جمالباتا کی کرد پروره و خباتکاره و هردم لپیشیا سیاست چوت ین چکدارن پیاده لعفرینه رادوستیان. جدس پیکا در باسبونا گروپن چکدار جبو عفرینا کردستان سوریه و تانها او گروپ بردوامن ده بن پیکرنا ماف مروان لوی دوره کو جبلی دزی و مال و ویران کرنه جوانن کرد دگرن و بنچاف دکن. اف نجاره یکیه کو جوانن کرد به وی آوایی جه آلیه گروپن چکدار و لعفرینه تینه گرتن کو بدهان جوانن کرد ده زندانن گروپن چکدار ده ین بسر ترکیه و هنه تا نها چاره نویسا پرانیه وان ندیاره. بله تماشاوان جان هادر سکایب و انس خیری برای بن چافکری بنابی احمد خیری لقربنا کاک انس دنباش اگر ته دسپیک ده بحثا چاونیا بن چافکرنا برای خوا احمد خیری بکه بچرنگی بو چه دمکی بو سر دستکی هتا بن چافکرن. سپاس برادرم بخیر با خودی ده 14 هیک با تیرمه هیده دوريك أب قوتن أم شرطة عسكرية نهاتن براي من أحمد قول خيري بردرية مالي برن طبعا دوي دميدا أم لي قريان أو مرك أو جهة أو شكدار نهال الجروبين شكدار نهال عفرين أم لي قريان الجم شرطة عسكرية الجم مراكزين بانا أم لي قريان لي تكسي تجواب ندامة وحيار وهيروجي يعني شارنوساوي حيانها نديار أم نزانن لكدرية تهمت بار يعني بشو تهمت بار كرنا بشو سبب هاتيه قرطن سدم چيه حيانها ام بتشتي نظام ام بهيفينا يعني ام تشتكي بدست خاوينن او الكدرية بشو هاتيه قرطن جبر چيه نمازه يعني ام خلق عفرين جي منازلك مالبات تقول خير مالباتك ولا يعني پروره وتجارة لكيلك اف پیاده و اداره وان ذاتی نسکنی و احمد جی یعنی نچوب و اف دشگریان نچار او جی نکربو طالبه کی جامعه بو زننگاه حلبی ده زننگاه حلبی ده دخاند کلیه حقوق پشتی ثوره سوری جی دست پیکر هات الجامعه زننگاه عفرین تسجیل کرد کلیه ادب کردی ده یعنی دویجه کردی ده دخاند و ام حيانا هاجي ام تشتي سبب باشا كاك انس حتى كان هات تؤاليان داخوزا فديه جوانا كري يجبر كو بنشاف كرن لدمان هذا لعفني دروس دبن هنقول تشيد بن لامبر داخوزا جوجمك فرد كندك واسل بس بردن بخدي نا حيانا ها كسي تفديه تبرج ما نخواستنا ودسبيكي بخدي يعني كمان مالبات ما حساب كر ما قلت يعني ممكنه هنك بشتي روجا كي ديا سيا براج ما بخوازن لحيانا ها كسي تليفون ينجي معلومات دانا ما هجر ونحاقص برا بدنا ما امي كوري وبردن حيانا كسي تليفون ما نكريا لي قاوا ما ليد برسيج مرة دهاتا قوتن امي جوارا بردن بجبكن وني برانا بدنا ما ودارو بردايدا اللي حرتش دروبو حيانا ها تو زانياري السر احمد تنانا باشا كاكانس قوتنا تا جالين بيواندي دارا رخصتين سيفيل چيا تتخوازي چجوار بشي بخوده پیام ما اف نویسان جوا ریخستن سیویل را اویگ دوار چار يعني دوار مدني دو سیویل دا کار دکن نجبو بس احمد يكش حزارای نهال عفرین هاتیه گرتن چارنوسوان ندیاره احمد خورتکی تانیه لهرم عفرین نها بحزارا گرتیت دهنه خودی وان کس نزانن ابل کدرینه بچه تهمت بارم چرنگی هاتنه گرتن جبر چه هاتنه گرتن و تو معلومه سرکسی تنن زانیاری سرکسی تنه هیوی ما اوگو اوی جه برپرس نهال هرم عفرینه خودی لالتزامات خای دوالی در کبن هگر هاتنه گرتن تهمت آوان چیه خویا بکن بدنا دادگاه و حكم بكن هجر توانبار بن ليه هجر نتوانبار بن بتشر يعني سبب شيء أواقص ملت بحضارها هاتنا قرتن
وحيانا هاجي كس يعني چارنو سوان نزانه باشا كاكانس فرسك دند فردا حتى وكان هاجي او جروبين چکدار يكو لعفرين دمينن دبن چاپ کرنا دا بردوامن بيكو كسك وانا كي سزاب دان گورنا محاسبه کرن بخده حيانها كس وانا محاسبه ناكري للاسف يعني مخابر حيانها تشتق او دخازن دكن بيجي كس وانا محاسبه كن باش قالك سباز جبوي انس خيري براي احمد خيريك وبابوا بترجع سيمهان بن شابكريك ودريا سكايبا لقال من بو قالك سباز دكتور عبد الحكيم بشار قتارك بلاف كرو وتيدا سيناريوين لبيش بيدي وروج هلاتي شمع فراتي شرو بدكي نظام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتور عبدالحکیم بشار گوتارک دبن ناو نیشانا پشتی وکشانا امریکا جروج حالات فرات چه هیا بلا کر. د گوتار دهاتیه کو امریکا خیانت لکردان ل سوریه نکریه جبرکو پیوندیا امریکا او چک دارین بسر پیاده و د چارچوبه هف پیمانا ناف دولتیا لدجی داعش دبو او هف پیمانی بهتر ج شست ولاتان تیدا بجدار بون و د ماکو شری لدجی رخصتنا داعش یا تروریست بداوی هات واته نورمال امریکا خوفکشینه ج سوریه و او نای واته کو خیانت لکردان کرنه جبرکو امریکا تو گریبست به پیاده را گرینه دابون کو اوی وان بپاریزن گوتارا دکتور عبدالحکیم بشار دو فاکترین لسر خاکی لکردستان سوریه شروع ودکه. یک جارنویسا چکدارین پیاده و میلیسین بسر و لکردستان سوریه چیه؟ دو کیوی جهه والا داگره. د درباره جارنویسا پیاده دکتور عبدالحکیم بشار دبیجه دو بجارده لپیش پیاده هنه. یک پاراستنا دورین کود بن کنترول آوان ده و او یک وی ببسدم کو راستی ارتشا ترکیه و رژیم اسد وره و تونکرن و شکستنا پیاده دوی دمیده مسوگره. بجارده دوان کو پیاده لگریبستین خواهین به رژیم اسد ره ده درباره پاراستنا زوین بترول وگرن برانبر برک پاره. دهفدمه کو پابندی بگریبستین کو تکزیه لسر تونکرنا پارتین کردین کو لدجی رژیم اسدن بکه. اندامه پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه اگر رژیم اسد دور همی کنترول کر دوی دمیده هجمارک ریل پیشیا پیاده نکو جارک هدن ولاتین کرد به تایبتی مالباتین شهیدان بخاپینه او جی اون رژیم اسد و تواهی جوانین کودناوا چکدارین پیاده دنه تولی لشکری خویانه چار بکه کساتین تمن مزند نافرزین پیاده ده و وان بکن زیروان جدام و دزگهین رژیم اسد ین دوری ریوبریا رژیمی کساتین بیانی دراف چکدارین پیاده ده و ورن درخستن ج سوریه هجمارک کسین بسر پیاده و ورن زندان کرن ج آلی رژیم اسد و تواهیا پیکرین بسر پیاده و ورن جناورن و سیاست مدار و چالاکوانین کرد ورن گرتن و بنچاف کرن و ببن داخواستی رژیم لسوریه فاکتر دن کیوی والهیه داگره لکردستان سوریه دکتور عبدالحکیم بشار دبیجه اگر پیاده لدوری بمینه واتا ترکیاوی ارشی پیاده بکه او جناف ببه اگر رادستی رژیم اسد بکه رژیموی دست حالات اخوال لسر تواهی دوری فرض بکه لیبله دوی دمیده ترکیاوی رازی بکو رژیم اسد جارک دن بکه و لسر سینوری وی یانجی ترکیاوی داخوازا پیک آنینا رکفتنا ادانا بکه کو 10 تا 15 کیلومتران جمافی ترکیه کو درباسی سوریه ببو لچکدارین بسر پیاده و بگره اوان آرمانج بکه دکتور عبدالحکیم دوی باوری ده که ترکیه و داخوازا بجهکرین رکفتنا ادانا بکه و گارانتیا سوریه و روسیا تنه قبول ناکه و اگر لگوری خواستا ترکیه روشا دوری چارسر نبه دوی دمیده پیوندین ترکیه و روسیا جی و قلس ببن و ناکوکین وان و گور ببن. دکتور عبدالحکیم بشار پرسیار دکه توی ململانی لشکری و سیاسی لسر پاشاروژا روشحالات جمع فرات به تایبتی رخصتنا پیاده لبر ویران بونه گلو انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی لکویدریه مالپرا زبان الوصل راقهاند كو هفدم يقفن تركيا بردوام ودر باسونا چكدارن رجيم سوريا جبوي دبرا من بجي چكدارن پیده گرتين خوين كول من بجي بون برا بجاري حسك ببرن هات راگهاندن گوچک دارن پیده گرتین دزندان خوده ین کل من بج او رقای بونه برف باجار حسکه و گو هستن به تایبت هفدمی رادست کرن باجار من بج جبار جیما سوریه مال پر از زمان الوصل لسر زاری جدرین خوراگهاند گوهجمارک باسن گرتیان گوجمن بجی و دهاتن دوه گهشتن حسکه گوهل زندان حسکه یا ناوندیل تاخا غویران ورن بجه کرن
هر الگوری مالپرا نافبوری گو بریارا و گو هستن آوانگرتیان هاتو بوستاندن هفدمی گفن بردوام ین ترکیه جبو در باسبونا باجور من بجه هر وها وکو گاوه که دست پیکی جبو را دست کرنا دفرا من بج بگشتی جبو رژیم سوریه بریان هاجی امریکا را گهاند بو گوه 750,000 دلار امریکی ترخان کریه جبو نوکرنا زندانا غویران لباجار حسکه جبو و حواندنا بهتری 1000 گرتین داعش ین کل جم چکدارن پیده گرتینه و الحفت زندان پیده لسوریه بلاو دبن بریا چند روزان ارتشا سوریه داخلیانی که فرمیده در باسبونا خوش بو دفرا من بجرا گهانده پشتی داخوازا چکدارن پیده رژیم گوالی کاری اوان بکن لدیجی گفن ترکی باجار من بج جبو رژیم سوریه هاتا را دست کرن پشتی گو چکدارن پیده گو بشکن چکدارن سوریه دموکراتیک بریان ها باجار من بج جدست چکدارن داعش رزگار کربونه پشتی گو بصدان جوان کرد کرن قربانی دبروی باجاری ده نویسکار کرد دلدار بدرخان کارو بن پیکرنن پیاده و چکدارن بسر وجه دست پیکا شورش سوریه تنها بلگه کریه کم هاف را ببینن نویسکار کرد دلدار بدرخان ارکوبن پیکرینن پیاده و چکدارن بسر وجه دست پیکا شورش سوریه تنها لدجی گل کرد و خدمت رژیم اسد ده هجماره که خالده بلاف کریه او خالجی اون نهشتنا دجبرین اسد لدورین کردی لکردستان سوریه گرتنا دجبرین رژیم اسدین کرد و بنچاف کرنا کسایتین که ترسیل سروان دروز دکه کجبر کرنا بهتر جنیو گل کرد لکردستان سوریه و گوهرتنا دموغرافیا کردستان سوریه جناورنا پرورده و بلاف کرنا نظانیه و فرس کرنا ایدئولوژی و فلسفه بسروان و لدورین کردی دجبر کرن و قدغه کرنا توایا پارتین سیاسیین کردی لکردستان سوریه و گرتنا آفیسن وان دگبرنا دوزا کردی لکردستان سوریه بیکار آنینا کردین سوریه و کوکا غزا که فشاری تاراده کو کردین کردستان سوریه بونه دجبری ترکیه یکی و دور کرنا وان جه دجبری وان یکی کو اوجی بشار الاسد کار کرن لگل رژیم اسد و ایرانی و بیک آنینا اجندین هر دو رژیم نافبوری لکردستان سوریه به شیوه یکی اشکره رخوش کرن رژیم اسد را لدورین کردی تا کو رژیم ببه بجارده هری باش جو کردان را کردین سوریه کرن کمینه لدورین کردستان لسوریه ده هفدمی کو تبایا بنامایا کردی لکردستان سوریه تک برن بچکرنا زاروکان و بکار آنینا جنیج بوب جی کرنا اجندین خواه و درست کرنا دجبریه دنا برا جنه و هف جنه وی به بهانه یا کو او جنه رزگار دکن 26,000 جوانین کرد کرن قربانیا شرین خویم بیواته ده برجواندیا رژیم اسد ده. بازرگانی به جوانین کرد بکار آنینا وان و کوچکدار دشار دور جبرجواندیا کردی ده. دزیا توای آلیکارین مرووین کود هاتن پیشکش کرن و فروتنا وان آلیکاریان ده هفدمی دزیا توای دهاتن دورین کردی لکردستان سوریه. باجار کوبانه و ایران کرن و بشک جه کرن موزخانه و پرین کوشبو دوباره آوا کرن کوبانه همی دزین. ماین لعفرین و گنداوارن وی چاندن تاکو تو کس نکاره بوگار عفرینه. بازرگانی به اشو آزار دربدرین عفرینه. بلند کرنا توایا آلیان لسوریه و قدغه کرنا آلیا کردستانه. قدغه کرنا راگهاندن آزاد لکردستان سوریه. کار کرن لگل توایا ملیسین چکدار و قدغه کرنا لشکری روژ. ایریش کرن لسر سروکاتیا هریما کردستانه و دست وردان ده اولهی نافخویا هریما کردستانه ده. رجاندنا خوینا بهتر 1300 جوانین کرد دشاری کنترل کرنا من بجیده و رادست کرنا ویج با رژیم اسد. بلند کرنا وینین عبدالله اوجلان و سرکردین پککه ین کناوی وان دلیستیا تروری دنه تا که ولاتین و کو ترکیه دجبری آخواه لسر کردان گرتر بکه. درست کرنا ناکوکیان دنا برا کرد و عربان ده تا که دجمناتیا هف بکن و کو خزمت جرژیم اسد و ایرانی ره. سرکرده که کرد پیمانیان اجتماعی هزن شورش و اپوزیسیون سوریه درباره روشا کردستان سوریه و بشار من بجه هشیاری ده و گوت کو چارنویس کارش و ندیار چه بریاواند که سرکرده که کرد سوریه هشیاری ده درباره کریارین پیده و گوت پیش روژک رش هیویا روژ آوای کردستانیه. پیدش با پاراستنا روژ آوای کردستانی بانگ لی رژیم اسد دکه و دیالوگ به کردان رژی ردد که. نونرکی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه ده هف پیمانی اجتماعی یا هزن شورشی و اپوزیسیون سوریه ده
ایرو د گوتارکی روزنامه‌وانی ده راگهاند کو پیشاروژا ناوچین کردی د روجهلات چمی فرات و کردستان سوریه ده گلکی طاری و ندیاره. هفدم کو پید بردوامه د کریارین خوده درباری ملت کرده. هروها پید داخواز لپای داخواز جه رژیم اسد هروها پید داخواز لپای داخواز جه رژیم اسد ردشینه. لی چه ریناده چه جورا دانوستاندنه که کردی ببه. سکرتری پارتیا چپا دموکراتی کردی لسوریه و اندام هفپیمانی انشتیمانی سوری شلالگدو درباری روشا باجار من بجه ده گوت. روشا باجار من بجه و روجهلات چمی فرات گلکی آلوزه و اوجید انجام بریار سروک امریکا دونالد ترامپ که درباری وکشینا هزین امریکی جتواهی سوریه و پشتی بریاره نافچه بتواهی پیشبرگریه که گرم دنابرا هزین چکدار لنافچه ده دید. جبو داگرتنا وی والهیا کو وکشینا هزین امریکا و درست بکه. هر وها گوت چه لحبته گهشتنک دنابرا همو آلیان ده چه ببجی لیرولا سرکه ده رولا روسیه لسوریه ده به. پشتی وکشینا امریکا و ده کس نکاره به روسیه گاوه کی باویجه چه نافچه که چه رژیم به یانجی ترکیه به. ارتشا نشتیمانی یا بناوه ارتشا آزاد بجی. درباری رو شهرما کردستانی ده جی گدو آنیزمان روش گریدای بکار و کریارین پیده و ریوبریا خوصریا تک آلی و اگر پیده بردوام به ده کریارین خوده لدیجی آلین دن ین کردی ده چارنویس و پیشاروژا کردستان سوریه رش به دومترسی و تاریکی ده به. بله تماشاوان جاج بوی گوتو بیجیکا بهتر لسر داوین پیشاتین روش آفای کردستان هل استودیو برز عبدالباسط حمود جگر سروکی ها پیمانیان اجتماعی اپوزیون سعودی لگرمه ما مستا عبدالباسط بخیر هاتی سرسالات جی پیروز به داوین روژا د سال 2018 هنده هفکشن سیاسیین روش آفای کردستان پشتی کو بریاره امریکا بکشان هزین خواه هاتی ستاندن روش بروش تینا گوهارتن گرمتر دبن آلوستر دبن برای گشمونه چند داوین هەڵوێستا ئەمریکا ئەو بە سیناتۆرێکی ئەمریکی لینزی گراهام دبێژێ بگوتنە سێ چار بژاردەدانە پێشیا کوردان ڕاگەهاندن بەسێک ژواگۆ ئەمریکا ژە سووریە بەناکشێ حتاکو هەپەیمانن خوا یێ کورد بپارێزێ شرۆڤە دپێشیدا ئێوار باش بوو تەو تەماشەوانی هێژان ئێوارە سەرساڵا گەلێ کورد و گەلێ سووری تەواهی پیرۆزکەم گۆ هێویمە کو ساڵاتی ساڵە ئازادی و ئاشتیە و براتیەژی بێ هەلبەت ئیرۆ قوناغا سیاسی یا نو گەلێکی زەحمەت چێ بە بڕاستی تایبەت پشتی ئەو تویتەرە سەرۆکی ئەمریکا گەلێک تشت تەولی هەفکردن هەنێکی بەهێوی چاند لێ ئەز بێژم ئەو بەهێویەتی نەجێ خۆدەیە ژبەر بۆ ڕەوشا کووردا هەنێکی وێ بەر باشبوونێ بێبێ قوناغا كنوتي مشاندن الهفكرنك دي امريكا نممكنه حتى داوي جوي هرمي دركبي شر افغانستان دسبي بو هات عراقي هات سوري نممكن امريكا بهساني دجوي هرما جرنج بردي ممكن بشيوان الاشكري اوجي هذه اريكاريا كاتفاقك دولي هيا دنابرا روسيا امريكا دنابرا روسيا امريكا وتركيا دا لسر نقشه بيش روجا سوري جبر پشتی 8 سالش کریزا سوری براستی قوناغ کنو سالاتی وی دست بید تایبت پشتی فدرسون ملف دوسیا سوری نو دست بید 8 سال بری بآواکینا سالاتی وی قوناغتی دست بید که سرپرستی امریکا بگومان و امریکا و روسیا واتا گوتنتا مام عبدالباسط کو سال 2019 نویج بوی دوزا کردی سالا که جه گشبینیه بیو تشتنا باشان گو مافن کردوی دستبر بند سوریانو دیان جینا أنا كي أنا بيجمتي ما في قال لي كرد دسخيلي خطر جهة بنفس الوقت شاوا هكر مالا كردية كريزية بي أفاكرن بي قمان وي كرد هناكي زحمة يارا ضرباس نبن لي هكر هاتو كرد نيك بنك هالوست بن بي قمان وي كرد هناكي قزنجيا واكين بي لي تبلو شر إيرو السرانسري سوريا وتمامي سوريا دبي هي ناجي كرد أم قاغز دوزا قال لي كردية هاري جرينجا بتايبت پشتی خاطر خوازه بد یعنی دمستورا گو دوسیا سوری دست جبردا گوت پیوسته گارانتی ما فی گلی کرد بپارستن نگو ما فی گلی که هنکی دی جبر ایرو نتواد دو دستندری سوریا دا کردن لی همان دمیده جی دوسا گلی کرد کردستان عراق سوریا بیک دوسایی بهورد مشی
نممكنه تقارب دوسيا ما في قال كرد وبيشروجا قال كرد العراقي الكردستان عراقي بيجو كردستان سوريا دوريها بكي شربيك يجي ازنكي بقاشبينم دو بيشروجي برغو ايرو ما قال كردا قناغا هرميدا ما قزنج نكر برغو هيفيا كردا او دوزا قال كرد سانساري استان ناف دولتي ببي ويرو استا سوري دوزا سوري استا ناف دولتيه ايرو قرار دولي بيشروجا رسلت مثلا وبتايبجي يعني بشتي هاتنا إلو جواتك جون بولتون هيا شيورمندي ناب دولتي النتوي أمريكا دي شنطيوي دا قالك تشتي أساسي بروجة أمريكية نو هيا وي سردانا إسرائيل بكي بش رجيو سردانا تركي بكي هردو دولتين أساسي إسرائيل وتركيا نممكن بيوانا جال سري وبيشروجا سوريا بيداني دي قال اتفاق روسي وهل بتجي بريار وأرمانجي أمريكا أوا قودوي إيرانش ميدان السوري دورخي رنج الشر بقي قناغا بحر الصور جبرقونها اتفاقك كان دابي ولاطي عربتي أباكرن برسكريكا يمني دبي برسكريكا سوري بأواكي دولة خودي باندور يقول جغرافيا وغرينجن بيتر بسوريا تركيا نممكنه نا أمريكا نا روسيا كاربي في جغرافيا بتركيا بكي لي إيران جغرافيا سوريا آلاذن دستي دهنا رجيما بشارا ميليشياتي وين هندري سوريا ده ليه أزنكي ومقول باتفاقات بنابرة أمريكا روسيا قول أرجنتيني الهف كرن وخيزي داوي كرن نجبر خبها ترامب نشكابا وده جراجي ترامب قلت أمريكا قلت يا إنه مهاتنا سوريا يبو شر داعش ليه شر داعش بأواكي داوي ناي ليه فكشانا أمريكي نب أواكي ولو ديريكت بي وكوا ديار جكر يرود هندري من بيجي قال لك تشت هاتن كرن رژیم گو از درباسم لی امریکا و هفایمانی باشه ما مستعد بس خواهیم سردان جون بولتون بسیارم تا گوی سردان اسرائیل و ترکیه که وقالك تشتن گرینگ دنابه وی چنته دیپلماسی دهنه هفکشا روجاوای کردستانیان گو دوزا کردی حتی چه است که وی گرانی بدیه ده او چنته کوتا بحث کرد گرینگ تده دوزا کردی دورده حتی چه است که برچاو وری گرتن وری بحث کردن شخونها ایرو شر برسا روجلاتی فراد بی و چاوا قدر پیاده و دزگه وی آبابونه و چاوا چاره سر باورم روسیا ایرو ماستری اساسیه ایرو نقشه سوری اوی پیشکش که لیب آریکاری امریکا ممکنه روسیا و هناك هزين عربي بتايبات امارات وسعودي رجلات فرات ديرا وزوري رقي لنهل الرجيم ايراني ونظام به ممكن اجي تركيا وقر اتفاق اضنا قبري صالح 1908 دقل الرجيم بشار الاسد اتفاقيه هناك اتفاقات نيفجو جيبن نب تمامي نلقوري دلي امريكا تمامي بي نلقوري روسابي نلقوري روس تركاجي بي لي ارمانجا هاري جرينج ونكار بالرجيم وايران رجلاتي فرات وسينوري عراقي داقر كربكي جبرقو اف رجلاتي فرات استا نفط وغازي دا برجرنج امريكا را جروسارا جبر مشروع امريكي نسوريا تاني مشروع امريكي مساري دقي حتى اردني حتى بحرس صور جبر بيك ان ممكن ايران كاربيت باندور بك جوج نشكا بجي اتفاقات يمني تشيبون جبرقو خستن ایران دور پیش بکن داغو کاربن نهیلن او بازرگانی رولا ایرانی خود تیواتی کو درکرنا ایران جسوری سردست امریکا دریا ترکیه ولاتن عربی وید ولات عربی و دگر روسیا برگو مختین لی تماشا بکن راست روسیا و ایران هنا کی دوستانیا استانا دکن لنا کوکی روسا لسر نقشا سوری هيا برو ایرانیارا هکرهات و ممکنین ابنا تشتك هندري سوريا دنما وإيران قبول نكج روسيا رجو باندوراي سوريا شبر بيك يجي مطرسيا تروري إسلامي روسا رجي جرنجج برجو لي دوستانيا روسيا بأمريكا رجبوني آلافين جبوني شوين أبوري قال لك اتفاقات أبوري نابرا تركيا و روسيا دا تشيبا وقال هنا قال لي وكازاخي وقت تركمانستاني جمهوريات بري سوفيتي ده سوفيت امريكا روسيا دخوازه پشتواني امريكا جبوني برزغريكا اوكرانيا وقت برزغريكا هاري جرينجا دنا برا روسيا اوروبا ده هناك يجي اوروبا پشتوانيه في بروجي بكي جبرغو چاره سريا اعاده الاعمار دندري سوريا ده وقت بروجا روسي سعوديه عربي خدايا برحموي جبر بيك يجي
هەر یەک بە ئاواکی دخوازن ژبەرخوا ئەف تشتێک و ئیرۆ داموستاندنە ئیمارات و بەحرێن نشکاوە بە گەرەهانە ڕێژیما بەشار ئەسد وەک تەعهیدی ئەوانە هەموو سەرتفاقێک نەقشا پێشەڕۆژە سووریا هەکەر پشتی دەمێن تێ چارمە هەن سێمە هەن پشتی بێترسۆن دۆسەیە سووری دەست وەرگێ وێ ممکنە بێ سەرماسێ ئەو کۆمیتا دەستوری ji ber Rûsya heker hûn bizanin arkê de ji regan Rûsya projekewê ji bonî pêşeroja Sûriya destûrî pêşkêş باشە مامۆستا ewana wê vegerin dîtina Amerîka wek small group çawa pêşeroja Sûriya ya Rûsya wê bi hevra karibin neqşa Sûrî li hev bikin li gorî welatekî nû bi alîkariya تەگۆ رووسیا تەگۆ رووسیا کوێ ڕۆلەکە سەرەکیان گویا ریزانی سەرەکی لە عبی سەرەکی دێ نەخشەرەیە سووریا نودا وێ بریزان گوێ پێشکەش بکێ رووسیا حتا دەهژی ئەمریکا بۆ چەندە تۆمەتبارد کرد گوێ کیانێکی کوردی ئاوا بکە ڕۆژهڵاتی شەمەفراتێ تێواتەیە و هەڵوێستا رووسیا لە هەمبەر دۆزا کوردی نەرێنیە دەما داویدا یاری باش ئەمریکا بوو لە هەمان دەمێدا ئەمریکاژی خۆشپشتا کووردا ڤەکشاند و ڕادست تورکیام کارن بێژن بکەن وردا هەفکێش چاوە دۆزا کوردی نابەرە هەردوو وڵاتن زلهێزدا ڕاستە ئەو هەنێکی مەساڵحی خەلکی بەری هەر تشتیە دەبێ بزانبن سیاست مەساڵحن ئەمە کورد دەبێ قۆناغا گرنگ جغرافیدا بەشێکی ئەساسینە لێ جار جارە ڕۆڵامە نە ڕۆڵە ئەساسیە با خەلکێ گۆری بەرژەوەندی اتفاقاتی دەولی هەل بە توختێ باش فشارە دەبێژێ رووسیا بە هەورا وەک ناکۆکیە دیبلۆماسی بهەورەتکن لێ داوی نەقشا سووری هەردوو ژی زانن پێشەڕۆژە سووریا بێ ئەمریکا نابێ بێ رووسیا نابێ و بێ لاعبێ مەزن تورکیا نابێ ئارمانجی وەک مگوت چەندێ جۆن پۆلتۆن ئەو قۆناغا ئیرۆ ئیسرائیل وێ پرۆژە ئەمریکی پێشکەشی ئیسرائیل بکێ پشڕەجی وێرە ترکیا یعنی بالکێشە دەماگو جۆن پۆلتۆن پشتی ئەف نەرینە ئەمریکیان و ئەو گەڕاوی تێ وەختێ دەماگو ڕئیسی مەجلس الأمن القومی ئەمریکی تێ دێمەک خویایە استراتیجیە ئەمریکی دوێ بێمەشانە هەکەر پشتی گۆ اتفاقاتی بخوا بە ئەمریکا بە ئیسرائیل و دزانێکی گەلێک جارە ناکۆکیەن سیاسی نابەرە تورکیا و ئەمریکا ئیسرائیل هەنا لێ دووارەی ئابووری دو ئاستا بلندە تشتێک نەهاتێ گواردن سیاست تجارت و علاقات شكلك وهالوست مواقف كونتين غورتن جدايا جبرية كيجي دوزا قال كرد نممكنه بسوريا كانو وبيجو سوريا كانو آباب بيجو دوزا قال كرد أو سوريا بري وقت بيادي رهان دكي وتصريحات وقراوي وخد خازي بابجي هم بيزا رجيما بشار أسد أو أنا ناشي سري وروبروكا غط تين ديار كرن إيرو ميدان سياسي نارجين مسيني إيرو أمريكا روسيا تركيا بل باشا إيران جي باشا ما مستعبد باسط دمان هذا دب جاردة لبيشيا كردان هنا لدبرة نابجن رجالات الشمال دبرين كردستاني ل ودبرة رجباء كردستاني أو يكجي ودقوتن شروبكاران تبع شروبكاران قوتكو تركيا ودرباس بي عليه كيدن قو رجيم أسد ودرباسيون فجري ودبرة جهردو بجاردة كجا بهتر وزيان بدوزا كردي بجاني أقول هردو بجاردة عنده درباسمنا تركيا رجيم أسد أو ضمانات شنو كونتوا كردي نبس دوز نتوري باراستن خوزيا إمن أدرجين خوزيا هي بجاردة أساسية مالا كردي يكريزيا قال كرد بن سيوان اتفاقات دهوك وهولير يكو دو وسربرشيا سروك مسعود برزاني أو يكريزي أبا وهنجي مرو قريبو لصرماسي وك روس دبيجين دمات الصرماسي بي داريت دستيتا بيت كاري بريارا خو بيسري بل أو مهم بو لمخابن بيادي حش صالة بحمو اتفاقات يخو بيليكر دما قلت الأنجامي في شريح حش صالة دمازين كرد 10,000 خرد هاتن شهيد كرن وريزو حرمتها مج خورت جواني كرد وخوينا خدان عرضا كردا بالا بو عفرين ويران بو كده من داندورا هيزين چقدار ايگو كينا رقا ودورا زوريت سري كردا العفرين بو كوباني ويران بو مخابن سياستا تشوتيا جو بايدي تم دستي خندا كردا دا غير كردا او نچو سري ل بهوريا من بجاردا هري ام محكومه بجغرافيا بل ام بيجن نبيجن سوريا بري ورجيما بشار اسد نممكن كاربي باندوري سرانسري سوريا بكي نا امريكا دهري نا روسيا جي حتى داوي فرض بجدوانيا رجيم تكبر جو كابونا كشرعي وتركيا جي قابونا جبربيك بجاردا يكي او هناكي خطا بيديه وقت ديار كرن تصريحاتي لنرينا هري وقت جغرافيا وقت شوراش وقت عرب وقت بهاتي وي بيشاروشي وامريكا تحلف ناتو دا تركيا تيدا
هەوالبەندێ وێ ئەوروپا حتا داوی نەممکنە دەشت تورکیا بێ ئەف جغرافیا داوی وێ بژاردا دەدووە هەرێسەری لێگەلو تورکیا دەرباس ببێ لێ نەب ئاواکی وەک تورکیا دخوازێ بەێ بەر حتانها قوناغا من بجێ لەفکردنا من بێجێ وێ فقاج ڕۆژلاتی فراتێواتی کوڕێککەوتنە ئەدەنا وێ بکەوێ بارەی جەبجێکردنێدا ئەو یەکش بابەتێ دۆکومنتێ بەرێ وێ ڕاژنێدا زانێت چماش بەرگۆ دیرۆکێدا حتانها دۆسەیە فەرەنسا هەندڕێ سووریا دەن بێ فەرەنسا نەمکنە دۆسەیە سووریا بێتن و حتا ئیرۆژی چارەسەریە کوردستانە یعنی عراقێکی بێ دۆسەیە بريطانيا بير مستعمرات بري اتفاقيات دولية هنا جبر بيك حتى 1022 وهر تشتار سر بيد رجلاتنا فينا جبر اتفاقيات لوزان 1023 قال لك تشتهنا بخرا جبر بيك حتى انها عالم باباندي باتفاقا بسوسيا جبر بيك اتفاقات اضنا او دنابرا استا ريجيمي وتركيا دايا هلبت ريجيم وتركيا جي كاري وايدان وصاندني جهف نفقت چد استانا دبي چد استا سوچی دبه جبر به که دوی ام خوندنا سیاسی وک خلق چل برجوانجی آدمی زینه ام کارم برجوانجی خواب بالانس و پارالل وار آبا که نه ام ببن عادات و آلاب جهه کی هرن جهه کی و کردا بخن وک لعبة القمار ایرو ملت کرد دوی قوناغا گرن بر پرسیارتی حمود ویراج نیدا نه انا کسیتنیه نه سیاست مدارته دوی اب قوناغا گرن هر کس نبی وک حشا بهيفي بش هناك جو كاربن نا إيرو رنجوال شامية جهل إيرانية جهل بغدادية أوانات بيجي حسابها بكن وهيزي تشكدار واللشكريد هندري بيديدا وينمي نجبر اتفاقات أمريكي دعم الإرهاب وداعش صرصاري خلاص دبي اتفاقيات النفطيجي سلاسل اتفاقيات النفط برا فرنسا وتركيا ونظام ده أمريكا ونظام ده أو اتفاقي خلاص دبن وقت مقوت بهاتنا بيترسون دوسيا سوري أواكي يعني وقت شاوا فرق المسارات يد وقت شاوا يا أوسلو تشكر ومسار سوري الباشور أواكي بالباكور أواكي دوسيا سوري نحمو وابرا ويشارة سربي وممكن أجي روسيا وأمريكا بدستي بيترسون سر دستورة كانوا أواكي جو بشار أسد قبول بيشتي جو دست إيراني جندري سوريا باشا ما مستعد بس داوين برسيار تبحثكو سالان ودا قالك جوهرتني ورنا كرن آلين كردي تشبروسل جمواهنا داكو ببنا هجمارك وبنا رقمك دوان بلان الناب دولتي دي كودنا دارشتن جبوي روجابا كردستان وسوريا بكشتي دفي امو كرد استراتيجيه زانبن بروجات تشتكي بروجي حاضر دوك استراتيجيه سياسي نممكنه قدر قال كرد بروسيا وبامريكا بك وياددوا دفي ام كردستان سوري جغرافيا كوددنا امنا الدرعاي امنا السويدان ايرو امل باكوري سوريا 100 كيلومتر سينوري تركيا وبشتي وي سينوري كردستان تركيا والفياري كردستان سوريا على يعني ارامي وديالوغا اشتيه دي برجوانديه قال يا كرد نبن الاف نينوكن ايراني وقنديلي جو كاربن شركي بين هندري سوريا وام كردي سوري بمن قربانيا ناكوكيه هندري في جغرافيا جو ايرو ام بيجن ابيجن حمو كسده جوهرتن إلى جغرافيا تنشاري بي قلت كاربي بر بشعب بالسوق استراتيجي بربيه كيجبي استراتيجية قال كرد آرامي وباشتيانا وبديالوج بعربارة بكاتي وق آسوري وق تركماني وق كسين إيرود باكوري سوريا وبيجو ما جيب تركيا رجي أنا كسا باستراتيجية برامستا أنا كسا باستراتيجية غريبريات بحسكري هل بت إيرو مسألة إيرو كرد أنا كسا الدبلوماسيات أخذ السنسري 8 سالة خوينا قال لي كردوارك كرد نهدي كشتن سياسة راسك أو تشاوى هر خورتك كرد تكارب خونايب باريزي تنك كردا بخي قربانية خونير سلوغانا وبأنجام الشريعة السياسية ده والخباطة السياسية ده أنا كسي تزرارة تجاتية ملتي خو نقصي قربانية برجوندية خلقي هكذا قابي مازنجينا أبيت من وكهنك ديبيجن ليه ملتي خو نقصي تهلكي وغير 11,000 خورتي جواني كرد قالك هر خورت والشهيد قال كردستاني برس بكن او كذا ودليوا جبر كده هاكل ما نجبو كرد وكردستاني كاني او انجامي وينا لدوار دبلوماسي ده انا كسي دوزا قال كرد بالروساره ايجابيه بوزيتيفا بامريكا را بوزيتيفا بفرنسيا را بوزيتيفا بالمانيا حموجد بيجن انه شويه دبلوماسي واشتيانا البا حمو كسي هكر نجو انا كسيبا بيرو روي كردا تخازم بيجم روي كردا لبا قال لك نفسي عربات بيش روجي ده كينا كرديد من رجالك هذا هاتي نتيجة سياسات بيدي
يهكنج أنا كسبة إيرو أو كينا وهي مصدر وجرانتر لسر كردا باشا گەلک سپاس ji bo êbrez Abdulbas Hemû cegirê serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozîsyona Sûriyê ku li stûdyoyê mêvanên bû. Gelek spas mamosta. Serokê berê Fransa hoşdarî da Tirkiya got ku biburin her êrişeka Tirkiya bo ser Rojavayê Kurdistanê wê rewşê alostir bike. François Hollande serokê berê Fransa ragihand ku têkçûna rewşa Rojavayê Kurdistanê krîza Sûriyê alostir dike û pêwîst e bêhêminî krîzorê çareserkirin. هروها سروک بر فرانسا هوشداری دا ترکیه و گوت کنه به ایریشا روژاوای کردستان بکه جبر ایریشا ترکیه و روش آلوستر بکه. روانگا سووریا مافی مرۆڤان بەکشانە هێزن ڕژێمە ئەسەد جێ باکوورێ باژارێ من بجێ و بجێکردناوێ لە ڕۆژاوایە گوندەوارێ من بجێ ڕاگەهاند ژالی خۆڤەژی گروپێن چەکداریان بەسەر ئۆپۆزیسیۆنە سووریەوە یەن کو لێ گوندەوارێ باژارێ من بجێ بەڵاو بوونە بێ مەبەستە ئەمەدەبەشیاخوا ژە دەردۆرە من بجێرە ڕاوەستانە. روانگا سوریه یا مافی مروان راگهاند که گروپین چکداریم بسر اپوزیسیونا سوریه و یا پشتوانکری جالی ترکیه بنگهن هزن انجمن آمن به جالشکری لتوره الساجور لباکور روشالات حلبی آرمانج کرن به که تو آگاهی درباری کتنازیان جانی وره دیار کرن. اره درباری وکشانا هیزن رژیم اسد جباکور باجاری من بجی روانگه اشکره کرد که هیزن رژیم اسد بمه بست خواه جتورین باکور و باکور روش آوای باجاری من بجی وکشاند و تنه لروش آوای گندواری من بجی به تایبتی دوره العریمه و هن دورین لدردور مایو دیار کرد که اوه وکشانا رژیم اسد جباکور من بجی هات تا که تروب روبوند نابراوی و دوریاتین امریکیین لدوره درست نبه. اره درباری پرچکران باجاری من به جالیه لشکری و جالیه گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونا سوریه و روانگا سوریه یا مافی مروان دوهش کرد که گروپین که آلات ترکیه پشتوانی آوان دکه باجاری من به جالیه لشکری و کریسی پرچه. پرچه یکم جدوره السکریات دوره السد و چکدارین فرقه الحمزات لوی پرچه بلافونه. پرچه دوم دوره العریمه و دست بیکا باجاری من به جیل خود گره به سرکردایتیا گروپا سلطان المراد و لبشش سیام جگوند قیراتا تا دوره اسد لسر چمه فراته یا که اف بش دبن دست هزن احرار الشرقیه دیا او جی و که آمده باشیه که جه انجام دانه اپراسیون لشکری ترکی لسر دوره روشالات چمه فراته لی به مرجع که اف گروپین چک داره در باسی باجاری من به جنبنو تو ایریشان انجام ندن به اری کرنا ارتشا ترکیه. روانگا سوریه یا مافی مروان دوی درباره دایی رو دا خویا کرن که پشتی چند روژان جراغاندنا گروپیم سر اپوزیسیونا سوریه و کوچکداری وان دا آمده باشیه دنه انها بمه بست آمده باشیه خواه در دورا باجاره من بجی راوستان ده هفدمی وکشانا چکداریم بسر وان گروپان و جبنگهن خواه بره. جالی خواه جی هزین امریکین که لباجاره من بجی دمینن ده انجام دانا دورین خواه آسایی ده لدوره بردوامه. وڵاتیان باژارێ دێرکا حەمکۆ دێ چارچۆڤەیە پێشوازیکردنی دا لە ساڵە 2019 نهێوی دەکەن و ساڵە نو ساڵێکە خۆش بێ. پیرۆز بەسەر ساڵێک نو یادن چوو ڕۆنیکە هەرمال ساڵا نو هاتی بخێر و خەلاتی لەسەر وڵاتی بڤان گوتنان بێتریا وڵاتیên دێرکا حەمکۆیên ڕۆژئاوای کوردستانê پێشوازی لەسەر ساڵا نو دکن. ev çend rojin welatiyên bajarê dêrka Hemko, piçûk, mezin, jin û zarok amedebûna xwe ji hembêzkirina sala 2019 dikin û rûpelên sala 2018 ditewînin. Sersala pîroz be, ez hêvît nû sala re ji we re keyf û xweşî bê ji we re. Salek din derbas dibe. Lehîn piraniya welatiyan ji hev dûrin û birînê wan kûrin. Lê tevî vêyekê hewl didin vêyekê bi kêf û şahiyan ji bîr bikin û hêviyên pir bihêz û omîd bi sala 2019 vegirê didin û hêviya wan dimîne ku bi destpêka xulekayî yekem ji sala 2019 aramî û aştî di nav hemû miletê Kurdî de berbelav bibe. Ji bo vê salan û inşallah saleka kêf xweşî bê.
سالا 2019 سالا اشتی به انشالله بی ملت متف کیف خوش به انشالله بسلامت به سر سالا ملت کرد تب فیروز کو و سالا وری یعنی 2009 سالا 2019 و خوشی سر ملت خود في سر صالحني ام بيروست كان قالوا كرت حموشكي ملاتي كرت حموشكي ان شاء الله في صالة مكمنتي دا قالكي صال خوش تربي ونيما بسر صالانو از بهيفي ما كيف خوشي درباس بسر حمي ملت عدا ملتي كرد ملتي عرب ملتي فلا كيف خوشي درباس ان شاء الله وحكي كلك دلي واده به بيكوري ان شاء الله امنياتي من ji sala 2011 ve welatê Sûriye rastî şerekî giran hatiye û hemû xelk û pêkhateyên wê ji Kurd û Ereb, Mesîhî û Musilman û Êzîdî rastî ziyanê hatine û herdem bi hatina salek nû hêviyên xwe bi dawî hatina şer bi destpêka her salek nû ve datînin lê ew yek di dema borî de nehate cîvcî kirin lawma omîdên wan di vê sala nû ve girê daye û hêviyê xwe datînin ku êdî dawî bi rewşa şeriya alûz were û xelkê derbeder û penaber vegerin bajar wek berê şîn û şa bibe. بله تماشاوان نجا داوین بولتنا ارکه د سال 2018 ده جواره هاته پیشکش کرن سالسالا و پیروز به بریب داوی هات نجی دوباره سرنوچا شلال قدو دبیجه جاران بیسا قراش و ندیار چاوری روجاوای کردستان و باجار من بجدگه سیناتور امریکی لینزی گراهام راگهاند که دونالد ترامپ سروک امریکا و هفپیمان خوین کرد لروجاوای کردستان بپارێزێ هێزیان ڕژێمە ئەسەد جێ باکوورێ باژارێ من بجێ بەکشیان و لە ڕۆژاوای باژارێ من بجێ بجی بوون. فرانسوا ئۆلاند سەرۆکێ بەرێ فەرەنسا ڕاگەهاند کو ێریشا تورکیە لەسەر ڕۆژهەڵاتێ جەمێ فەراتێ وێ کریزێ ئالۆستەر بکێ. هەر شاد بن.